Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke re Vuyokazi o thabile, Vuyokazi o happy. Boyfriend ya gagwe ile go Chef Sabelo o postile mo Instagram a re bona nna le Vuyokazi ga re shikinya ge ro fihla gole. Le bao ba bolelang ba re nna ke ba gopetse ditšhelete go ya go rekela Vuyokazi birthday gift tša birthday ba tsebe gore le ka tšhelete lobola ke sa tlo ya go ba kgopela tšhelete o ba bolelang ka yona gore ke ba kgopetše yona na le Vuyokazi re a ratana ene ebile ga gona lo ile gore o tlo senya lerato la rena ke proud ka ena ebile ke proud ka lerato la rena se leng gore batho ba se bolela ke maaka se ba swanetšeng ba se tsebe ke gore na le Vuyokazi a gona le mo re yang re tlo tšwela pele ka lerato la rena ra ratana jale ke re Vuyokazi o thabile le yena ka morago ga gore Sabelo a bolele so o rile boom ka photo a bontšha gore bonang ke happy ga gona le se e leng gore se a diragala ka mpumelelo ke shapo mo ke leng ke thabile jale ke re Vuyokazi re a mo lebogiša ka motho e leng gore o mo humane e le go Sabelo ke re o ka re a ka tšwela pele a mo hlokomela a mo fa lerato le leng gore wa le hloka a se bapale ka ena a se mo dire dilo tše e leng gore ba bolela gore o di dirile mosadi o e leng gore o ba mo nyetše ka ge e le gore ba bolela gore mosadi o e leng gore o ba ratana le ena na mathomo ba kgoditše ditšhelete tša rifo gomme ka morago ga mo Sabelo ge ditšhelete tšena di fela e le gore ebile le kgarebe leo le mo thušitše gore a ba feleletše e le gore o UK gomme o mo tlogetše ka morago ga se e le gore o mo thušitše ka sona jale ke re ga re tsebe tšeo di tseba ke bona Sabelo ke ene e leng gore o tla hlalosa ka gobane o bontšha le gore o thabile ka lerato le e leng gore o le humane mo go Vuyokazi gomme Vuyokazi le yena o bontšha e le gore o happy ka mokgwa e leng gore o ba lla ka gona a re tshepa gore a re sa tlo bona e le gore o tla lla le ge e le gore lerato lona le kgale le na le di-challenge tše e leng gore le na le tšona tšatši le lengwe le tlo re fele le shake ke se sengwe mara nna ke thabile ka se e leng gore se diragalela Vuyokazi ke re le Vuyokazi tšwela pele ka lerato lo le humaneng nka re Chef Sabelo a ka go swara gabotse wa se humane tše e leng gore o bo di humana ka ga moseleku mpumelelo ka nako ele a ba bolela le wena o ba bolela le Vuyokazi a bolela gore o tlo ratana le mang ga gobane o na le bana ba babedi ka mokgola ba bolela ka gona re nna Isthembu sa ka wena iketle ke tšee no sepho ke mmeye pele and then a gona le selo se e leng gore se tlo go tshwenya ka gare ga relationship ya rena wena bothata ke gore o nkgethela batho e le ge Vuyokazi a lapišitše ke di-girlfriend tše dintšhi tše e leng gore di ba gona ka gare ga relationship ya gago le mpumelelo ene mpumelelo dilo tše e leng gore o mo tshepišitše tšona ga di phethagatše jale ke re a re mo lebogišeng o ka re lerato la bona e ka ba la nnete gomme ba fihla kgole ra bona letšatši le lengwe re bona ba nyalana e le ditaba tše di botse ke tšona tšeo tša Vuyokazi. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo, tada.